Ebusiafo memo bibia kwaba de Bajin CN page so medin ede adwoa searching we eye owuraban na okase na owuraban nsem a okay na ne se Ghana fo awofo omuye ya atwom omuye nipa bonefo papa omuye ungrateful Ghana parents enye nkrofo esese omuye ade emo omu free na owuraban kire se aho development ben na esin free SHS the Ghana fu nyina nim say development ane say why akwan e de amomo ene na ye development na senka ye ka development a edimu esipi esita anka eye free SHS na owuraban zo bisa say aho Ghana fu mamefu ni bia mokoto aba e de etia His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne MPC no ede na ha omo aho 2016 moto aba ema Nana Addo ena mwanto amfa mane MPsa anka okọ parliament house ho no anka obetumi ahyemra se free SHS embra so e wo Ghana ha no anka NDC fo omo empne na empo NDC fo omo ya minority kura no still omo 90 tm say free SHS no enya de omo bema na abaso na essence na MPP fo ya majority enti ena free SHS no etumi ebaso na se Nana Addo abe president no so the free SHS abaso a na se mfin na ya asanso abeto na aha adenti na Ghana fo mamefo mu ye nipa bonefo saa na mutumi ekosalai 7th December 2020 na mukogira ballot boxing ede mu nkokomotisi Nana Addo ne so na mututia ne MPC no na aho na Ghana fo mo party say free SHS ne mo pen nti mo ato ama Nana Addo aha na Nana Addo ne hemfu na emu aman no e wo Ghana ha no munim say NDC fo ye nkrofo bi mo ha adwen papa enti mo ato aba ne de ama Nana Addo na mo asanso ato parliamentary ni cho e de ama NDC fo no aha na mo susu say Nana Addo ne hemfu na emu aba amembu no free SHS no krowra ba chese oni Nana Addo ankobetwem because Ghana fo mame fo mo mpe free SHS mo pe free SHS a anka mo anto aba no afa ma Nana Addo na mo anto entia ne MPC no na owura ban kire se de entia Ghana fo mame fo bi anto aba na afa ma MP fo ni nyina ne se MP fo ni bi MPC no ebi enyi akwan ebi ankwa yi ebi anko adore ebi so ankwa ni ne keka ho na eno ena owura ban kire se aho na development ben ena esin free SHS inye development ni na ne akwan inye development ni na ne sa obekọ outdooring inye development ni na ne sa obekọ ayi funeral enti no Ghana fo ma mefu bi eye nhwehwu anim eye ni pabonefo na dofo owura ban de ne nsem etudwa ewo Otek FM ewa bra dwabrem dwumadi ekoso omo bi phone lines edi two ena owura ban se da bi me frɛ no makakama dwun de a kire Ghana fo ma mefu bi because ebi mu you ungrateful ebi mu ya yo Nana Addo ne MPs ni bi anya akwan nti dan nti mu ato aba de eti omo na motoma Nana Addo ne hemfu na embu aman no adofo yenti ensem a owura ban ena college ni bi aka ede etudwa Esiama Achumampo no MP Sports Minister to maintain Mr. Nyamo Konfano Teachers Hospital Mechiano ana na apia kubi Debra campaign Mechiano ejajise na kwaso no mehu se nsabi wom omo ma dwen se ombe kwaso ham to the country na sabotage aban no nyankopon hwe omo dan queen makra wa bai. Dr. Cash, good afternoon. You see, Nana Oyi acting ministers. At the European Hose, also acting president, Anna Brahmani, Nobs and Treso. What they all have so, Namrene Beso, or the Yadi Amae. Good afternoon, Dr. Cash. The Prime Minister D.Y. Asari, because I three are and Jim Pass, Roma parliamentarians are Dacia Omogena 600,000 Ghana cedis. And Yalikitu, I think 4 years, who could be 4 years, you could just say Yama, I think 1 year so, and you just here for. Ka shafi no afa kwa ne kronom yesre mampani gan constitution no omonhwe na omo sakra mu na de ebi ho etan nye ebi bon omo yi bi mfim na ye wontoyen na de timamfo no nya bi mfamo ye ho bra na mo sia ne nyamu na fum sia no emra ze eya o Ghana dade captain bye bye
Cash abojina kese nwa biaja amoma NDC frontier say yanto abama Mr. Mahani or Mahina ye pepum so IMS snit yantua echa for yan for madwuma alon se twa mu nya ne pe okada o motere apa nwa biaja amoma yakwasam nya bana meye mpisi na kwasete so NDC mo ma weda Tikoda, good afternoon. Michuano Bejafo nyina mkasa fita kama ekure frema amesapon. Ebona na ado danko abaso sa abe wadi nkunim. Na awodani adu show boy. The second term way obe boy dwuma segi. Eden pai boy ta na chenyu ndisi fo no nya omu. Ene MP nsem no mu di ni parliament no. Omo mpaga na fo cho ye pa no mu nya patron fianfia na omo pepa. Sansa ne to aba na ma omu. Pia Assalamu alaikum Cash. Wa unia bene kaza makasa fira kana enterprise. Cash ya musi aruna this way lawyer me dem njindi o because lawyer believe lawyer pa no wonim Ghana mra. Lawyer pa wonim Ghana mra because lawyer pa wo parliament wonim sa government ma appointment awo no tumi so. Well we are tell to bisha mra maye. Dem mutaka so mutaka gude ni mase papa awo wasa ai parliament wa pa. Ambi butu Roberts. Assalamu alaikum. Hello, Cash. Good afternoon, Madam Miriam. Ne mo official pa. Cash, me kan na send o man peni dada mahama oni na ndis. Ko mo kokoto mo pro mo prasa ba nyina. E de no ba ye. O mo sa de ba be ko IMF. Dum so ene haw ne abenediem. De mo ni ma na se de timi me ye ni ye de ne awe ni aba. O de amamo so mo timi mu. Cash mo nyam ne. Dr. Cash, good evening. Kusini tanoso. Ye best aban no. Say Ashanti region for your boano. Pa maninya akunya ni di. The president said, "Ne term of office idea. Onfa na ni mehwe kum Ashanti region pa project omuka say omobeya amaye no ye besere na nado so omma na nimra no moaye na Kumasi sun develop na ama." Good afternoon, Jabrem. Michao no Wabajafo nyina. Mikada flat was a medin was alias de na wa. Afide parliament no afide NDC ni MPP fo kwa afide omo won se do omo ye omo anya ni ti afide omo pack Ghana fo nyina chaw. Atoji omo a ye de ye hwe omo. Ye hwe to omo pa chaw. Bye bye. Onwajo of a Cash. This is black man fashion. Na me for akonya so na me mamomu. Na me cha Dr. Matthew Puku Prempe education minister. Na me kan kire Ghana for say mu bi anhwe akoma ni tirimpo. Na ye besere na Nado Danko Akufo-Addo. Ye besere no pa appointment a wo ye ne de first 11 ne de o ma boy wi. On fa another 11 mra. Na mo mba ne de o ma meboa yen. On pam mu nyina. Wadi MP nso no wa we a appointment no nka ho. Ku tena fi ne di usika. Me da se. Hello, Dr. Cash. Already is them that do office kokote. Dr. Cash me bo abaso pa no dwuma dia odiba satamana Ghana man. Cash na Nado Danko Akufo-Addo. NDC fo se enjiri ntumu no. Enye se bia enjiri ntumu 2012 ye to aba a wo lusu ye no. Oje former president ntumu na wan jira ntumu. O man penda da Akufo kra ko so ni no. O ma mana o so ma no nko. So o man jira ntu kopim se court nsam no nyina ba na we. NDC fo se ye enjiri ntu kopim se court be ka sam na we. Mbija ye ne kwa so do piafo. Yempesa me kachire Ghana for no nyina nte frame ban bi. Yempesa me kachire Ghana for ne se enye ekwai nko ani development kese wo wiase ne se obako school free na aban na ehwe no. Se enye MPP ai MPs na moto abatia wo mo na e no motra parliament data no bo aban na enkasa ade no nka monsa nka NDC MP kura de court se sa free SHS kura ye montu ngweni Ghana mremu na mo moto ho ne se mo moto na obako school free ni ame yokrom kwan ya wo se MP amu aminti wo na watu abatia no wonim de di wani eba ma o ma no Ghana fo mu ye boni aye. Good evening about Ofori TV so when say Saturday bia sani aya me ya no e wo me live e wo Ofori TV so no e ya nyoma papa MPP aban ya no eno na me bon ho dawro e Saturdays bia na sami jamfin so aya no akwakot na UTV also ye bibia ya fe moment of truth. Sasa me jamfi UTV no kotena on ni oyo si moment of truth no. Sasa me jamfi won sem papa bia ada na kotena on ma nka dia adwon ma ha ma ba obetimi aye mfa nkire oman no. Na kotena wa na Nado ne mba na Nado ne nabusua. Na Nado ne mba na Nado ne nabusua. Omo so a no matimi abo oman mande nsuo ye free. Kania 6 months be a trim can yet me I free. Education I free. And two so some jam feel got na UTV on ma. Adia mahama buy obey ye bit say and could confirm it to call Burkina. Scout the good play mu call Brazil.
Bass Brandon, Jida, Sada, any housing nyoma ne like on my box site or the man Nimi Ibrahim ama. What's the moment of truth now? You need to ban no back cancer no credit in a chiro mine say, oh, I had your Mahama so basono, or no so by ye say. Now, but now you TV are yeah, papa, despite they would did 10 years with you TV walk around chow one CD crowd, my bajinica. And in your summer, you got now you TV no any day. And no a bowl of goose, and no and twaba, and then yadia, your mamma no, Obi Wagana, or Baba Twaba, Dama, your mamma. Because Obianim John Mahama and a track record. Obianim John Mahama and a record ever Ghana. John Mahama record ever Ghana Hanum that is a Manchester United and we need train to us. Or we need 2 next one here draw. Chum 10 Obama light off. We had then to confirm it to Akobokina. And so National another buy. Can I see interchange at Dasso? Planting for food, Edaso, 1 district, 1 factory, Edaso, ambulance, constituency, Bia, Gene ambulance, fair. Umpewe na opeden. Yes, I've got to Abama John Mahama. Now then, you know, dear, I am shot upon. But down for what I'm crying.